35. Amen. 35. Basi upesa tutakuwa wanatapewa. Macheni wabe. Baba olungileyo Thixo namandla siyabonga kakhulu Nkosi namhlanje ekuseni sibonga nawo umusa wakho Nkosi yami Baba ukusibuthanisa nabo ke sihambe kahle msindisi sifikile Baba sifikile endaweni yakho Baba olungileyo siyacela ke Nkosi yami na iyakhala le inkonzo siyacela usiqhubele yona msindisi ziyenzele kahle kusukisela manje isiya phambili Nkosi sesibonile ke ngokugcwaliswa kombhalo wakho Nkosi ukuba ke lapho kubuthane khona ababili noma abathathu ukhona sikubonile nale ngoma esuka lapha Nkosi sakuzwisisa sizwisisile ubukhona bakho usisa ke konke okulandelayo Nkosi usisa izaziso ubusise nakho konke kuzokulandela msindisi wami sishiya konke kuwe Nkosi egameni likaYise nelendodana nelikaMoya oyingcwele amen. Hallelujah! Hallelujah!
votanganedziwa. Manje ke abantu bonke mabaze behlangana bebingelelwa utanganizwa ngathi beyamukelwa. Vhathu vote votaka vapfe votanganedziwa. Abantu bonke mabazizwe behlangabeziwe. Mushumo wothoma mulova. Umsebenzi ke wethu uqale izolo. Sina hapa dzindivadzo dzashu ri dzitetshelise zwavhuḓi uri ri songo khakhisa mushumo. Manje masilaleleni ke izaziso ukwenzela ukuthi siziphathe kahle. Ri ḓo thoma nga nnḓu ṱhukhu dza vhuawelo, dzithoilete. Manje ke ezazisweni uzoqala ke ngokusitshela ke ngokwezindlu zokusiphumuza. Dzatsini ndi dza ubva ndi dza vhaaluwa. Manje ke nxa siphuma kuleli tente unalezi ke izindlu zokusiphumuza ezilapha eduze ngezabantu abakhulileyo ogogo nabokhulu. Ndi dza vakalaha navakegulu. Hedzi dzine dza vhafha tsini hapa. Imwe ndi ya vakalaha, imwe ndi ya vakegulu. Dzire phanḓa dza vhanna ndi dzire phanḓa. Hamparele ndo hamba mangilasi. Lino Manje ke ukhuluma lapha ke ngezindlu zokusiphumuza leziyana eziphezulu le Mpumalanga uma silapha uthi ke ezokuqala ekela sizwe ngendlela ephelele ukuthi. Amen. all right. Zabanna ndi dzire phanḓa. Zabanna ndi dzire phanḓa. Kha dzi toilet hedzilani dzine dza vha hafhaḽa. Zabanna ndi dzire phanḓa. Dza vhafumakadzi ndi dzine dza vha nga murahu. Hu songo fhira vhanna vha ya nga phanḓa. Vha ya murahu, vhafumakadzi vha ya murahu. Vhafumakadzi kha vha fhire vha ye kha dza phanḓa. Vhanna vha dzhene kha dza murahu. Manje ke nxa sisiya kulezana izindlu zokuziphumuza ezokuqala ngapha ngezabo baba. Hayi zothoma ndi dza vhafumakadzi. Dza phanḓa ndi dza vhanna. Thina ke amadoda siyadlula kulezi ezokuqala siye kulezana ezokucina lezi ezokuqala ngezabo mama. Ri pfisise uri vhafumakadzi vha songo ya kha dza phanḓa, vhanna vha ya kha dza murahu. Ri dzhie dzi ripoto henefha zori hedzila dza phanḓa ndi dza vhanna, hedzi dza murahu ndi dza vhafumakadzi. Manje sibambeke kahle ukwenzela ukuthi kube kungabi nokuxokozela ezokuqala ke ngezabo mama. Thina amadoda masiyeni phambili kulezana ezokucina. Karira belise uphela phanḓa ha ivangeli. Masithandazele ukuqhubekela phambili kwevangeli. Ri dovhe ri rabelise na muingameli washu vha tshivhidzo vhane vha vha hangei Zimbabwe, Vho Sinyathi.
Manje ke sithandazele umongameli wethu umholi wethu obizo lakhe nguReverend Sinyathi ohlala eZimbabwe. Banezino nabone bakapaseka babutswana. Ngalokhu usePhasekeni eButswana. Risongo hongo urabelisa bafunzi bote. Bane bashumisana na muingameli. Singakhohlwa-ke ukuthi siphathe abafundisi bonke abasebenzelana kanye nomuntu kaThixo. Ba board of trust ribabe phanda amthini. Namalunga wonke ye-board of trustees sibafake-ke enkosini. Nabafundi banera banabofano bebariranga phanda. Bakalabo thulela onga thungo ngapha. Bisongo bahangwa nabone ribarabelise. Singakhohlwa-ke ukuthi sikhulekele abafundisi abasiholayo kwelakithi khona lapha-ke abahlezi-ke ngakwesandla sokudla sabo. Ridole risongo hongo rabelisana ngachashu. Singakhohlwa-ke ukuthi sithandazele omunye ethandazela omunye. Namusindi paseka. Namhla-ke ilanga elikhulu ilanga lePhaseka. Namusiko thabiwa mumwe na mumwe kadhulugisele. Uri ndoto yazori ndindwe maropa. Ndidove ndile na mubili. Manje-ke imvu kaThixo iyokuhlatshwa namhla. Masilaleleni-ke sizilungiselele senze konke sizakuzwa. Mumwe na mumwe kadzure orindera zori chikothabiwa maropa otoma ndiyanga. Manje omunye nomunye mafuneke ekuhlatshweni kwaleli Phaseka ukuthi abe ngokuqala. Musichi tabiwa rile na mubili wayo usongo bana mtu atapa mumwe na mumwe. Bunwadze mawadze atotuwa Phaseka yabo korora. Manje omunye nomunye wethu mazimiseleke ukuthi sithole konke esikufunayo ngokuba iPhaseka liyakhulula. Hayi ndivadzoza sudzidzo gumene para lidzione dzimwe dzidobva ngachipinga chofanirawo chimerene yatovera idova ngakota tutu ngakota tutu ridova rikojena chimere ya muvili nandivadzo yari vatu vasongodovhakasha pano era vakashaone ni pano. Ene vana vadzura chikoroni hange. Arani vobvazino vasongo chadova vahuma vachisokodwa vachachikoroni vachibuya. Zvitu zote zingangeno. Hangeni ritovedhera pezi. Arani richibva chumero. Usongo vana vatu vane vadova vavuyera dziklasini hange. Manje-ke izaziso zethu ezinye sizakuzizwa ngesikhathi esilandelayo okwakhathesi masaziseni-ke ukuthi singabuyeli laphana esikolo lapho esihlala khona konke kwethu kulapha. Nxa sesibuyile lapha ekuseni sokumele sibe lapha ngesikhathi zonke size sibuyele ngale ngenkonzo yokucina ntambama. Ngauri awuna muthu ane havangatendi rudovo uyelela hange. Zviliwa zvipano, dzitoilete dzipano, hangeni ndidzanga madhekwana hange. Ndiro dzashu dzidzoguma enepo. Araruna dzosalelawo, vafunzi vahone dzidzopa machipinga chofanirawo. Ziyaphela-ke lapha izaziso nxa zikhona ezinye zazitshelwa ngesikhathi esifaneleyo. Oh
Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Una wa goro ya number plate iteverao yotibandira D001 DRGP yotibandira kaba wa visa. Haleluya. Amen. Ai tomeni matari ya moyo, tomeni matari, tomeni matari, ai tomeni matari, matari matari moyo, tomeni matari, ai tomeni matari, matari ya moyo, tomeni matari, itakoza kutula yenala. Ngashangana no
Jehova wangikhomba isibambano ngahlangana nomusa kaJehova wangikhomba isibambano mina ngiyalubonga idimo lesibambano
yari buwa chani chinga pangapa dubaila nguwa maduba mrau rachimbira ko changaro liturucheva era kozoro mdzimwanga abanji babo kolo yonga lituba ena munna mubara bako changa chimbira chirenda kuhuru hanu boda vana na vafumakadzi ke vapanda chipato tanuka mamatezi bonekanga marwadzi midhiko tuteya mara imi Jesu wa Nazareti aukotsiri ari kuwailidzwa Jesu wana chipinga chaipfilanu lina munda vanga lichibva ndiambira rikotsanga patisani munani akodhoimapa itanori mudzimu wanga vanana vafumakadzi kope dzive kule navo ipfilanu lichiamba kotsanga lijene dzimberuni namusi lidhuva lari rivone kuhuru hanu vavarova vachibva vachipembera mumwe namumwe mudzimu wanga karende heri dhuva chipinga chaipfilanu Jesu wana endani mudzimu wanga ipfilanu lichibva lisikerere pamumwe namumwe limupe chinako chitoda zinani lanu ndiazvidiva sore zidoiteya Jesu amen. Siyambonga uJehova osifikisileyo endaweni yakhe kule kuseni. Namusili dhuva luhulwane khabatenda umzimu. Namhlanje ilanga elikhulu kulabo abakholwayo kuThixo. Mari ndilona dhuva lebathu barengulwa ngalo. Ngokuba ilona ilanga okwakhululwa khona abantu bonke. Ngokubona tshumelo yamadekwe. Siyabonga ke intshumayelo esibenayo izolo ntambama. Zinojena khaya nasi. Kade sike sesingena eqondene nelanga lanamhlanje. Alivule Luka chapter 23. From verse 1. Soqalisa ke kuLuka ngokubala kuLuka 23 kusukela kuverse yokuqala. Luka chapter 23 from verse 1. Amen. Amen. Gogolophela takuwa bamuisa hapilato bathoma umuhwelela bari uyu rimuwana achipiritanya vathu vashu udzivisa ubvisela khosi muthelo ndine Kristo ndi khosi. Pilato amubudzisa ari na ukhosi ya Vayuda Yesu ari wophula. Pilato amba navo chipe vahulu na magogo ari nachuwa ni mulandu ka uyu munhu vone vasimesa uamba vari upiritanya vathu achifunza shangoni lothe la Yudeya othoma ngeGalileya avuya asvika pano. Pilato achipfa vachiraro avudzisa verse 6. Pilato achipfa vachiraro avudzisa arali Yesu emutu wa Galileya. Arupfa zvaurindi wa muvuso wa Herode amurumela ha Herode weva odhavo Yerusalema misi iyo. Ene Herode achivona Yesu atakala zvihulu ngori ova achikotama muvona chakare ngori ova opa vachimuamba ari ndidomuvona Yesu achiita vutomi. Herode akudzisa zvithu zvinji Yesu asipindule chithu. Vochipa vahulu vonena vamamwalo vaima vahuwelela vosinyuwa. Uno Herode ena vadinda vawe
amunyaza, amugodla, amwabaza ngubothela, amumisela Pilato. Amen. Labo bonke besuka bamuyisa kuPilato. Baqala kummangalela bethi sufumene hlubukisa abantu. Ebanqabela ukuthela kuKesari ethi uyena onguKristu inkosi. uPilato wambuza wathi uyinkosi yabaJuda na? Wamphendula wathi utsho wena. uPilato wathi kubapristi abakhulu nakubantu, angifumani ikala kulomuntu. Baqinisa bathi uyavusa abantu. Efundisa iJudiya lonke waqala eGalileya waze wafika lapha. uPilato ezwa kuthiwa iGalileya wabuza uma lo muntu ongowaseGalileya. Sezile ukuthi ungombuso kaHerodi, wamthumela kuHerodi owayekhona eJerusalema ngaleso sikhathi. uHerodi sembonile uJesu wajabula kakhulu, kade wayethanda ukumbona ngokuba ezwile okuningi ngaye, ethemba ukubona isibonakaliso senziwa uye. Wambuza ngamazwi amaningi kodwa kamphendulanga ngalutho. Abapristi abakhulu nababhali bema bamceba kakhulu. uHerodi namabutho akhe bemeyisa, bamhleka, bamambathisa ingubo enhle, bambuyisela kuPilato. Amen. Hallelujah. Amen. Roguma madeko yabhale sofariwa. Sithine izolo uJesu sebembambile. Onoba mtu washitokisini. Oba isibotshwa. Onofariwa sinokhona sengiswa milandu yawe. Manje ke semelele ukuthi nikeke amacala abamcala ngawo. Uri baphethe inyambo zawe zinakubhida yashangola thingathi. Ukuthi ke ukhuluma nkulumo bani le esidunge izwe lonke. Manje bamuyisa kababusi. Manje ke bamuyisa kubabusi. Abatendela ukubulaya umuntu bafuna ukuthi umisa kababusi, babusi bakhona batendela kabamubulaya. Manje bona bekwazi ukuthi ngeke babulale umuntu, bafuna ukuthi batholeke impendulo evela kubabusi. Mara zino bana bokwata ngamanga. Babezonde kakhulu. Bokwata ngamanga ngorukopita nyabushaka ngapfunzo yawe. Ngokuba ke uyahlanganisa, uyawona abantu izwe lonke ngenxa yemfundiso yakhe. Ukolishisa abantu zithi sine bazifuna. Uyenza ukuthi abantu bayekele into abazifunayo. Manje zinoma hosi yabana bokho bayisazo umuntu ukolishisa sizasho. Manje ke abantu sebemzondela ukuthi hey lo muntu wenza ukuthi abantu bangenzi into esizifunayo. Zofariwa. Manje ke sebembambile. Ukolosengiswa zini. Manje uhanjiswa ke ecaleni lakhe. Uri ambe zondiyandi mini shinisa komuntu afunze abantu ngeifunzo hii. Befuna ukwazi ukuthi kuyini okumenzayo ukuthi afundise le mfundiso kwama makungu ataturu taturu. Ukhuluma inkulumo yasezulwini. Kwamba makungu awuchilo kusapeni. Ukhuluma impilo engapheliyo. Upolisa abantu ziholo zikotakuwa bolaberesa. Kichake amadimoni bayaphilisa abantu bekhangela. Andobona zifunzo bakufunza mara ude ichitu. Balaba banezifundiso zabo bayafundisa kodwa kula lutho. Boshibo bambara zikoloro bashibo bafunza ude ichitu. Oprista banazo izingubo zabo zobuprista bayapreacha kodwa kuna lutho. Mara koyo umuntu anokuvula khala. Kodwa ke ngabone lo muntu ovele eGalileya. Kufunza abantu imwe kufunza ine basayipesesa. Uyafundisa enye imfundiso abangayizwisisiyo. Batendawo bayachithwa. Abakholwayo bayalanyulelwa. Amaphofu akho bona. Abangaboniyo bayabona. Ziholo zikotakuwa. Konke ke obubi nezifo ziyasuka ebantwini. Boshibe batendawo bakoshanduka badakhala utendo lwawo. Nabo chipe labo abakhulu abaprista bayakholwa nabo basiza embusweni wakhe. Azilobana bakubona no umuntu okujiya shangolo themisa. Hey manje sebebona ukuthi hey nanku umuntu uyathathela abantu bonke. Oyu ufuna ukubulawa ngorukho visage liwa umuntu. Manje lo kumele abulawe ngokuba lo uyasicintsha uyazikhipha isinkwe emlomeni. Zikuthiyo zathi zikhowa mlando wakho. Izinkonzo zethu ziyawa ngenxa yendaba yalokho. Phela ivangeli yashika. Haleluya. Ivangeli yashika bathuni. Bana ngwanga mthimu bayiphisesa. Ivangeli selifikile abakhethiweyo uThixo bayizwisisa. Bayafasha iduroni. Bayasuka ezikhundleni zabo. Bayafana kabufunzi. Bayasuka nasebupristini babo. Basiya bufunzi bari no. Yes. Apha kuchinya chikhathi. Bayasiya ke konke lokho okwezikhundla zabo ukuthi hey
siyabalekelwa isikhathi la. Kebala bathu bakhomba ngowa khona. Nabana abantu abakhuluma iqiniso. Uri ngowa ya mtsimu iyaphala empilweni. Ngoba iqiniso likaThixo liyazwakala empilini yomuntu. Mara sinobomubamba umufara khona. Manje sebembambile na. Hey, bana balona basafuna ufashiti. Ababe ngasafuna ukuzwa olunye ulutho. Bafuna ukubona umolovo phezu. Bafuna ukubona igazi kuphela. Abathathu ukubona fundo yawo abashayitona. Abasafuni nemfundiso yakhe naye uphela akabasafuna ukuthi babone. Bamuyisa kababusisi. Bamuyisa ke kulaba balokana abakhulu bethu. Ngiyambusayo sino. Khali balapha verse 9. Onoba Herode sino. Verse 9. Herode amubudzisa zwithu zwinji. Yesu asimupindule chithu. Vochipeva uri kuonena vamamwalo vaima vamuhwelela vosinyuka. Uno Herode navadzidza vawe amunyadza, amugodha, amuambadza nguvo chena, amuumisira Pilato. Wamubuza ngamazwi amaningi kodwa kamphendulanga ngalutho. Abapristi abakhulu nababhali bema bamceba kakhulu. uHerodi namabutho akhe bameyisa bamhleka bamambathisa ingubo enhle bambuyisela kuPilato. Hallelujah. Hallelujah. Oh, nane Herode nganje ukudama phungwa ni konga maphungo tamba. Yeah. Amitambo abone zitori, abone mbutoro. But na munoyo damshimulu. Yes. Amen. Yes. Asimu happy blood na watu wasina maphungo. Yeah. Manje ke nangu naye uPilato uHerodi ukhona wayefuna yena ukuzwa kodwa efuna ukuzwa ngendlela yokuthi azi entertain yena azwe ukuthi kanti ukhuluma inkulumo enjani. Manje lo ngumuntu womsebenzi kazanga uzokhuluma inkulumo edlulisa isikhathi edlulisa ukuthokozisa abantu unenkulumo yempilo yabantu. Alithi bachiri obakita mubona Yesu abone kutoro kunayita eloko takalo he namsindobona kutoro batna hey osikakamuna waba Hallelujah. chipinga chao chosi wachiko kwambiluni tunamusi lisitsala machelo ufuna bonde kubonana na kotsi yanga Amen. Manje za mshumo washa ngoni lo manje no wayefuna ukuthi ambone ebona ngendlela yakhe. Manje wasefike esikhathini esingayisiso ngokuba isikhathi salo olomsebenzi umsebenzi awuzele wona emhlabeni sasesifikile kwangase nasikhathi sokudlalisa wasekwazi ukuthi sokumele aphumelelise lelicebo naphakade likaThixo ukwenzela ukuthi ehlangana noThixo ubaba wakhe. Hallelujah. Baba bakhona donobulaya wasadibisolo bakhotathisa mamwa laba bafuna ukuthi bambulale abakwazi ukuthi ngokwenza khonokho bayagcwalisa imibhalo. bona bashibutisa dzimbuzo haphili lushithu Bona bebuzisa imibuzo yena kaphenduli lutho. ukori dzimbuli dzabo khadzidhaya Ufuna ukuthi inhliziyo zabo zigcwale. dzabo dzidhaya rufune baba nalo zimbulini lwa Yesu Ukuthi inhliziyo zabo zigcwale ngothando lukaJesu. ngarufu wa Yesu Okay. Ukuthi inhliziyo zabo zigcwale ngenxa yalokhu kufa kukaJesu. rufuro swika hapo la mkona zote rufuro ludadziswe ngabana babajuda haba amen. Hallelujah. Ukufa sokufikile sokumele kugcwaliswe yilaba abaJuda laba abangakholwa uye. na mdzimo nemuna khaphela mvengo ngulini dzamajuda noThixo naye wathela inzondo enhlizweni zabaJuda. wachimubona pezi Bembona kuphela. eyi bakwatanga manga Bazonda impela. bari ngafe mtu Bari gafe. amen batinanga ufahawe Kodwa ke ngokufa kwakhe. ofuna minango muhulu Haleluya. Sokukhuleke umnyango omkhulu. bazithakazo tuli zichitshwe Ukwenzela ukuthi izizwe zonke zisindiswe. amen. Hallelujah. Verse 7. Uno Herode enavadzidza vawe amunyadza, amugodha, amuambadza nguvo chena, amuumisira Pilato. Musi uya Pilato na Herode vathoma upfana ngauri kale vova vachivengana. Pilato una kuvangana vachipe vahulu na vahulwane na magogo amba navo ari
uyu muthu no mudisa hanne na ri u piritanya vhathu bonani ndo musengisa ni hone hune milandu ine na muhwelela ngayo a thongo wana na muthihi wayo kha ene naye ri ḓo ralo ngauri ndo ni rumana ya ha ene huno bonani a huna tshe a ita tsho eḓanaho nga lufu manje-ke uHerodi namabutho akhe bameyisa bamhleka bamambathisa ingubo enhle bambuyisela kuPilato ngalolo suku uPilato noHerodi babuya bathandana ngalokho kade bezondana uPilato wabizela ndawonye abapristi abakhulu namakhosi nabantu wathi kubo nimlethile kimi lo muntu njengokuhlubukisa abantu bhekani ngimbuzile phambi kwenu angifumani icala kulo muntu ngalokhu elimcebisa ngakho neRebhi kafumani nganithumela kuye bhekani akukho nto enziwe uyo afanele ukufa ngayo. Amen. Pilato na Herode wakumuona sinamlango. uPilato naHerodi bafumana engenacala Bana haya mashaka awe haya. kodwa lezi zihlobo zakhe lezi Amen. Aba bahawe haba. laba bangibo laba Bana bakujela ubufundzisi nonga hoyu. laba sebethathelwa ubufundisi nangalo Babona uri manda Jerusalem uthadutuwa doyakhalelela une umthatha wona. abazabona ukuthi-ke iJerusalema lonke lizasuka liye khona leGaliliya lapho kuvela khona lo Sinori kama disturb chumele yote. manje sokumele sihlanganise-ke le mfundiso yakhe yonke Ngokula ya mtu wefethi. ngokumbulala kuphela Ngilithama chito todala mina. manje-ke izinhliziyo zabathitho sezigcwele Bafuna umalo baphethi yashuka. sebefuna ukugazi lichitheke la Pilato na Herode uPilato noHerodi nacho chikhathi. ngaleso sikhathi Batangana. bahlangana Amen. Bafana. bazana Wabashibengana. bobazondana Wabashaka bafana. nampa bayafana Wabashika mfanisi wabana. ngoba sokufikile ehlanganisa abantu. Glory to God. Abantu wathi bona ukhayiva ngeke unasina. Nxa usaziwe ivangeli leli unesitha Namsina mashudu. namhla unenhlanhla Wabashika kamkona nywazi. ngokuba sifikile kuto okuyiselisa-ke abantu bonke Pilato na Herode wabashibengana. uPilato noHerodi babezondana Bara katikati chofa Jesu. kodwa ngokufa kukaJesu Herode apha Galileya. uHerodi wasuka eGaliliya Akotebela mchidi ngama mama yithi. elandela lo msindisi ngamazwi Ukuthi angasuka Jerusalem. uma efike eJerusalema Utoshika munhu napa. uzofika omunye Uyamuhatulele mafungo. ukuthi umuhlekise-ke kule ndaba yakhe Amuhatulele mafungo haya. ukwenzela ukuthi uboneke icala lakhe le Sino ati boshika mathina ngotosha hatula. manje efika-ke ngasayenza umsebenzi wakhe wokwahlulela Shikela phezu uri afane na Pilato. esefikela ukuthi bazwanane yena noPilato Osimabili afane. laba makhosi amabili bazwanane Wakufaniswa kajigebela yichi. bayazwananiswa sebezwanana ngalo obothi yisigebenga Gebenga. Uyaure khaye kwabakonani. muyena-ke lo abathi yisigebenga sesenza ukuthi babe nobuhlobo Hallelujah. Namsona yokufana. namhlake nalowo ababesithi yisigebenga ukhona khona lapha Arali wobva uchivona munna kana uchivona musadzi mukona wosvika kare. ma wena usuke endlini lingazwanani nonkosikazi umbeni nomkakho namhla yona olihlanganisayo ukhona lapha Arali wosvika pano uchiva navana kana uchiva navabhebhi wawosvika zvavudi mukona nyufana. nakade kusilwa emulini uba besilwa nabantwana nangu ohlanganisayo ukhona phakathi kwethu Hey, yosvika umwe pethu naso. namhla sifike kwenye indawo Hallelujah. Ndopa butanzi bathu vachingobhara ngani. Ndopa butanzi bathu vachiwamba hapa lakhaila paseka ndawana Yesu. Kapaseka ndawana Yesu. Kapaseka ndawana Yesu. Neriya mutelezo uhone mukati wako. Hakuti yachingarire uhone. manje sizokuzwa izindaba ezinhle eziningi uma sesehlukana lo mhlangano suphelile abanye besithela lokhu abanye bekhuluma lokhu abesebenzisa bebonisa ubukhulu bukaThixo ngokuba sinenkani nxa sesikhuluma nalowu
sakwazi ukuthi ukhona lapho usisusi ngokuba sakwazi ukuthi ukhona Chade la chona ndulamula. Lokho azele khona ukuthi-ke ahlukanise umuntu nobubi. Ahambole bathu zibi basi abalamulele zibini. Zibini lufu, zibini ubulayo. Zanga musindisi yoshika. Ukotolamula iwe nasibipa manana. Ufuna ukuzohlangula abantu ezonweni zabo ngokuba izono ziyaletha ukufa, izono ziyikufa. Manje sekuyile umlamuleli ukuthi azamlamulela abantu ezonweni zabo. 17 ngauringa butambo oita achiva neya mumwe wavo vokwawo unogogolotha la vidzelera lari tusa uyu uri vapolelele bara manje-ke uthola ku-17 ngokuba naye ekhululela abamunye ngalo mhlangano ngabe ekhululela abe munye ngalo mhlangano bamemeza kanye kanye bethi susa lo muntu usukhululela uBarabha. Batho ba gore kaufe hoyo mungu ya hoyo uphisa sikebenge chita ngori elejeso odofisa batho kabukebenge no lawa bitoksini obasadibani na Jesu mara msindi yosika Amen. Ayosika ufuna ayofa sikebenge sibekitoksini Amen. Manje nanku-ke sefikile sebefuna lesi sigebenga esasisaziwa ukuthi siphume ejele kungene lo olungileyo abe nguye ofayo ngokuba sefikile umlamuleli. Kumele kunanulele lesi sigebenga yena siyakufa sibambaneni. Hallelujah. To God. Hana biba hama kungo hayani ala dofika kono twazulele so watu nithatha zuri jinela kufuna zitebela ndi Yesu ngoyini na Kristo tani hili asimasiya musi haya ni muchiti wa shango lo. Hallelujah. Amen. Amen. Furi bathu baphethe ijele yandi na una mwana rekitokisi. Hallelujah. Dothoma mshumo manje dovana chidzinga mwana wawo utekawo muchidzi umubuze uri mwana ngo chitokisini ochinyona mulandu paseka keyo woko sasanda chao chitokisini abuye mtani yako Manje wasokufikile umahluleli uJesu Kristu sefikile ukuthi azokhulula nawe namhla mkhole lo Jesu Kristu uthathe inhliziyo yakho na ekhona umntanakho obotshiweyo osejele thatha inhliziyo ngokuba nanku Jesu opheleyo bonke abantu nanku uNkulunkulu ukhona bambe ngokukholwa uyakuphuma khona lapho abotshe khona naye sezonweni uyakuphuma ezonweni ngokuba umlamuleli phakathi kwethu. Hallelujah. Ushino simangazo batho. Lo uyasebenza ngendlela emangalisayo. Odotholisela zeso. Wayidotelwa khona lokho Uchitsa bothe bana bamteni. ukuthi asize bonke abamkholwayo. Kole upharana ba ushitokisi bara. Nanku-ke uBarabha usesitokisini. Uyaqodiba zori hey paseka hey ndikho urawo. Manje bekwazi ukuthi nale Phaseka mina ngiyafa. Ngalo ulaya umuntu ngachijuta nawe uyafa. Ngokuba ngibulela umuntu ngomthetho wesiJuda nami ngizakufa. Uchitokisi nazo debuzori muchizi uhono sika. Uchitokisi ni Baraba mara mchizi uhono sika. uBarabha usesitokisini kodwa nanku-ke umlamuleli sefikile. Yesu abasa tupisa mtu kitokisi ni ofarwa chitokisi. Mara abonazo ndi mushimo wosana nawe. Funa uno ndi utazise. Ngaba kitokisi ndi abavisa. Baraba kama pololo. Isana ndifuna. Manje sefikile uyakwazi ukuthi kunomsebenzi okumele ngiwenze la kunomuntu obotshiweyo osesitokisini manje sokumele mina ngimkhulule esitokisini uBarabha uphume esitokisini Ngene kufeni. mina yebo kunjalo Kufeni. Verse 19. ndiuyavo kudzwa khotoni ngeavusa nndwa muḓini ha vhulaha muthu Pilato adovamba navo nga ipfi lihulu achifuna u vhofholola Jesu vone vajamba vari muvambe kha tshipamba
Pilato amba nabo lwavuraro ari otinyani ngati wani mulandu wedheno unga lufu kha yena ndithani ndimurwe ndimuvopolole. Yena owefa kwetilongweni ngokuhlubuka emzini nangokubulala uPilato ethanda ukumkhulula uJesu wabuza wakhuluma kubo kepha abamemeza bethi mbethele wathi kubo ngokwesithathu boneni na angifumani icala kuye lokuba afe ngiyakumtshaya ngimkhulule. Baba kama Juda wote hapa aba basarabili Jesu bakorabila milano wote bakumube ngabo bashimubona pesi chipatozalila sul kafi mtuma ofrita na bushaka eyitunza rito dirine ayomurifanera ufanana ya milayo kafi atuwe pesi bashana gashimushi bakona kama kwa shuru karo mtimu ri haleluya ngani bauraro oyo chifa shamalo chiralo manje laba bathitha bemthetho laba balele nkonzo yomthetho nxa bebona ubuso babo buyanyukumala ubuso babo buyazonda ngoba abasamfuni lowo nemfundiso ehlubukisa abantu emfundisweni yakhe bona sebegcwele ulaka ezinhlizweni zabo abasafuni ukubona enye into bona babona kuphela ukuthi kabulawe kodwa izulu liyathokoza ukuthi nanku sefikile umlamuleli nxa echitha igazi lakhe abaningi bayokukhululwa. okuthisa majuto namuthi wemshinyeni na Uyamuthi fiyo abashafuna upha chithu ngafe niburayi kwambe kashipambana oshinyani kafe manje uyabuzisa umbusi ukuthi uoneni bona abasafuna ukuthi baze ulutho sebevalile izindlebe zabo bona banento inye kuphela banesifiso sinye kuphela ukuthi mabethelwe. haleluya abantu wakashipambana bro wemkomana wanga yemndothwana lingamlando wami lingamlando wami sishirana ngobani tubalisatakazi tubali mangaza Manje zana mfowethu zana dade lokhu kusenziwa susamehlo akho kulabanye zibone wena ukuthi lokhu kwenzelwa wena kwenzelwa ngenxa icala lakho. amen verse 22 Pilato amba nabo lwavuraro ari otinyani waburaru akhomba kithi nawo chinyani uyu Kuthi wakhuluma kwesithathu ebuzisisa ukuthi uoneni lo muntu wona bakore ayifundezelo yawe mani aritoke ifundezelo naye ivangeli mwana wamyana waifara zvakuti watomwira zvahawe nezvazvipo zvahawe isakaba kuti uvuchai bathi bona asifuni le mfundiso le sifune yethu umthetho ngokuba nawe mfowethu le ivangeli le ungayithola uyikholwe ikwenze kwenzayo abakini izihlobo zakini ziza kuvukela ngoba kayitholakali kayifunakali ezweni. amen baba bana bachina babana mitsimu yabo samajuda bana mitsimu wabo wamlayo abayifesesi owayifara bazothumela nayo Abajuda babe nenkonzo yabo yomthetho nabakini balenkonzo yabo yokuthethela yamadlozi manje ke lezi zimfundiso ziphambene ngeke zihlangene nxa wena siyamukela imfundiso yevangeli yokukhululwa komoya wakho yazi impela ukuthi bazakuvukela. Zinaka uphathise zo lotenda arehone lotenda onochina lotenda onochita lotenda onolamulera sabana sokuza zibhasha lotuwa manje wena sokumele uqiniseke enhlizweni ukuthi ngikholwe lo okhona ngikholwe olamulelayo ngikholwe lo ozangilwela wena uqinise ubambisise njengendoda. haleluya 23 and 24 Bona vajamba nga maipfi mahulu vatotojamba lushaka lote ndikuti palushaka lote lukoshamba vana vaulwana dzindebvu ndingapo vambona dziphanditsa milayo ndivona dzipfunzo ndivona vafa ndivozikwinya mpfundo vofunza vofelera mara pfunzo keiko vakhakisa dzivoshanduka dzipondi dzokulaya vakango
ukubuleya phiruru wabo ngamlandu wakuthindeni vadadulu basayidini manje lapha-ke kuthiwa ngesivenda abajamba ukujamba kusho ukuthi kumemeza okokuthi abanye kabesezwa kuphela seliphonga ukuba ngumsindo ngenxa yokuthi kabayifuni le mfundiso le esikhona sebefuna kuphela ukuthi kwenziwe umsebenzi wokuthi abulawe. amen vone vajamba nga maipfi mahulu vari avambiwe kha tshipambano ujamba avona havo chipe vahulu hahulela pilato hatsula ari hu ite zvine vafuna. haleluya baqinisa ngokumeneza okukhulu bethi mabethelwe wahlula ukuntemeza kwabo nokwabapristi abakhulu. vantu vasho vanhu navahana vari kafe nene muvusi asvivona sari atishina zvinhu ndingazviita hoyu apende kuru wavo ndiwahavo nomujuda ndimwana wambe yadhavhidha amen atomurirana nendesarena ndiyakumenza haleluya zvino kosi ikumedzwa rufuwo manje nanku-ke bayenza ngokwenza ngokukhuluma ngamazwi aphezulu nayo inkosi engasiye mujuda yakubona impela ukuthi ngizakwenzani ngeke ngingenele endabeni yabanikazi le lo ngumjuda owegazi labo owesiko labo owovelo lwabo mina ngingangena njani lapha abathi ngigeze izandla segeza izandla sebefake inkosi ekubethelweni. verse 25 avopololewula we vamunanga we avokudzwa khotoni obvusani vavulaya muthu avakumedza yesu uri vamuite zvine vafuna vachi khou muisa vafara mumwe munna simoni wa kirene we vachibva masimuni vamuhwalisa chipambano uri atevele yesu omuhwalela. amen Verse 25 wabakhululela lo owayefakiwe entilongweni ngokubulala nangokuhlubuka abambizayo bamnikela uJesu ekuthandeni kwabo sebemuka naye babamba uSimoni wasekurene evela endle bametheswa isipambano asithwale emva kukaJesu. haleluya hey munozwa titoshira ohangwa zothe atikotozo Saturday ndokukamba ngamatombo ndiyobulala amangala bathi kokotoko nawo bili futhi kokotoko Barnaba wopololo unamunonge ukole hauliwe ivai oloko yofaiwe ivai apa shimangala nopa ndobulaya mutu kashichuta ndifuna ndibulawa koitiyani achibhana nokulumanga so china mtani baphalana ngabayimini koitiyani bayifuna mungo khoyibulawa nje nandobviswa Zana kamoralo chilamula chakawa amen zana nanku Baraba usetilongweni uzithulele kakhumbuli lutho okusengqondweni ukuthi mina sengimelele ilanga lami lokuthi ngibulawe ngokuba nginecala lami kodwa napa abathunyiweyo bethunywa abapriesta bayafika etilongweni bathole kuvaliwe namakekanga namini nakho konke okuvalayo befika bevula besithi kwatsha bavulele sibili kwathi kwatsha bavula kuvele ngelesithathu kuvele ngelesingane bayamthola nansi indoda ihleli uyabona abantu bayangena bathi Baraba uyasabela uthi phuma uyamangala ungathi uyaphupha uyabona nangu sephuma uyabalandela umangala uthi kanti kwenzakalani la kanti kuyini lo uthi efika abasephandle ngale bembona ukuthi nathiyana isela lela lesigebenga lesana abanye babanika ukuthi nangu sebemphumisa kodwa sephumisa ngomnamulela ngabe mbuza abanye ukuthi kanti indoda kuhamba njani ngamazi noJesu. Glory to God. Ukhona omlamleleyo nawe mfowethu onamlela mina wathi albanathize ngona mya ukuhumbela namusi kuba ngabo lobambele bamubuze ndohangane uyaphanda tichadini uyaphanda mara zingotangana namapungo khe arudonchita tu ndichatubona mara mfulu ya chiza namusina ndikopemba ushi namhla mhlobo wami noma kade uvalele ngakunye okukuvaleleyo
kodwa ngenhliziyo evumayo. Vuma leli lizwi, vuma leli cebo ukuthi noma ngingamazi uJesu ngesimo sakhe, kodwa naleli lizwi ngalolu hlelo nami ngiyaphuma. Nalurenge umrawu wangiyo. Numele fila mzimu lusikelele mwana. Lusikelele. Lusinzia chichika lawaso kufila. Nawuta marenai. Kolitwala wapolelo kazi taitso. Kama tupo. Kama radze. Kazote. Ndile. Nawe esemuva khona lapho yakela phambili kukaThixo ukuthi nawe ilanga lakho lokuthi ukhulule ulalulele ezinhluphekeni zakho noma ungamazi ngesimo kodwa ngokukholwa izwi lakho kuzo zonke izinhlupho kubo bonke ubuhlungu kuyo yonke into ekubambelelayo ilanga lakho. Napo watu wa mzimu. Rely Jesu. Finayo Jesu. Msikitu walia wangalo. Noma lilanga lapho bethelwe ngalo. Tuma linande mbele ya sipambaloni. Lapha yakunene esiphambanweni. Naona marafasha fresh. Igazi lakhe liseseluhlaza. Naona marafasha fresh. Woza igazi lakhe lisachitheka kakado. Sema tunawaita shikuna wanaonyanga. Ungahlali ube nenkani. Chazo kaito yae na Mungu anatuita